nk'uko byemezwa n'abategetsi ba guverinoma ya Ukraine n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri icyo gihugu n'ibindi byo ku rwego mpuzamahanga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky amaze kurokoka ibitero birenga 12 byo kugerageza kumuhitana cyangwa se kumushimuta byabaga byateguwe n'Uburusiya cyangwa bashyigikiye ko intambara y'Uburusiya na Ukraine yakomeza. Muri ibyo bitero nibura bitatu byaburijwemo n'inzego z'umutekano za Ukraine, nk'uko byatangajwe n'umujyanama wa perezida wa Ukraine Mikhailo Podolyak. Uburusiya bwari bufite umugambi wo gutsinda vuba iyi ntambara bwatangije binyuze mu kohereza amatsinda y'abantu mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev kugira ngo abo bantu bice abayobozi bakuru b'igihugu barimo na Zelensky. Yaragize ati intego nyamukuru y'Uburusiya yari ugukuraho ubuyobozi bukuru bw'igihugu cya Ukraine, bagateza akaduruvayo kenshi, bakagerageza gushyiraho guverinoma iyoboka Uburusiya. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri bimwe mu bitero byabaye n'ibitarabaye byaburijwemo byari bigiye guhitana Volodymyr Zelensky. Tubahaye ikaze. Nk'uko guverinoma ya Ukraine bivuga, mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri mu 2022, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahaye itegeko Ramzan Kadyrov, umuyobozi w'intara ya Chechnya, itegeko ryo kwica abayobozi bakuru ba Ukraine. Mu ntangiriro z'ukwa gatatu mu 2022, inzego z'ubutasi za Ukraine zavuze ko abasirikare ba Chechnya bari boherejwe kwica perezida Zelensky ngo bishwe n'igisirikare cya Ukraine kibifashijwemo na bamwe mu batasi b'Uburusiya badashyigikiye intambara. No kuvuga abatasi b'Uburusiya ariko banakorera Ukraine. Nanone muri uko kwezi kwa kabiri mu 2022, itsinda ry'inyeshyamba ryitwa Redat PMC ryahawe ubutumwa bw'ibanga bwo kwinjira mu mujyi wa Kiev rigatera ibigo bya leta ya Ukraine rigamije kwica bamwe mu bayobozi mu rwego rwa politike na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ubutasi za Ukraine. Abarwanyi barenga 1000 b'iri tsinda rya Redat PMC binjiye muri uwo mujyi wa Kiev bagamije uwo mugambi, ariko byaje kutabashobokera kubera ko guverinoma ya Ukraine yari yabonye amakuru mbere, bituma Redat ihahombera cyane, ihaburira abasirikare bagera kuri 90% byabo yari yohereje, babandi 1000 nyine. Byongeye kandi abarwanyi b'abacanshuro barenga 400 baturutse mu mutwe wa Wagner bivugwa ko bari bageze i Kiev mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 2022 bafite amabwiriza yo kwica Zelensky no guhungabanya ubutegetsi bwa Ukraine kugira ngo Uburusiya bushobore gufata ubutegetsi muri Ukraine. Nyuma y'ibi byose, perezida Zelensky yaje gutangaza ko mu mwaka wa 2022 ubwo habaga igeragezwa rimwe ryo kumwica ngo hari abantu biciwe mu biro bye, ariko ntabwo yigeze atangaza niba abo bishwe barabashinzwe umutekano we cyangwa se niba ari abari baje kumuhitana. Mu kwezi kwa munani mu 2023 byatangajwe ko hari indi gahunda yo kugerageza kwivugana perezida Zelensky ariko iza kuburizwamo nyuma y'uko urwego rw'umutekano rwa Ukraine rwataye muri yombi umugore washinjwaga gukusanya amakuru yerekeye urugendo rwa Zelensky mu ntara ya Mykolaiv. Mu kwa kane mu 2024, abategetsi ba Ukraine bavuze ko umugabo w'umunyapolonye yatawe muri yombi aregwa gutegura gukorana n'inzego z'ubutasi z'Uburusiya mu gufasha mu gishobora kuba ari umugambi wo kwica perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Abashinjacyaha muri Polonye bavuze ko uwo mugabo watangajwe nka Paweł K yashinjwaga kuba yarashinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'ikibuga cy'indege cyo muri Polonye gikoreshwa na perezida wa Ukraine. Bongeyeho ko uwo mugabo ngo yatawe muri yombi hagendewe ku makuru y'ubutasi bwa Ukraine. Abategetsi ntibasobanuye niba uwo mugabo hari amakuru koko yari yashoboye kubona cyangwa se kuyatanga. Mu itangazo, abashinjacyaha ba Polonye bashinje Paweł K guha service ubutasi bwa gisirikare bw'Uburusiya. Bongeyeho ko yanavuganye n'Abarusiya bafite uruhare rutaziguye mu ntambara yo muri Ukraine. Abashinjacyaha bavuze ko Paweł K yarashinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'umutekano wo ku kibuga cy'indege cya Zezo Jasionka, ni ikibuga kiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Polonye. Mbere y'uko Uburusiya butangiza iyi ntambara kuri Ukraine mu kwa kabiri mu 2022, iki kibuga cy'indege cya Zezo Jasionka cyari ikibuga gito cyo ku rwego rw'ako karere, ariko kuva icyo gihe cyahindutse ikibuga gikoreshwa cyane mu gikorwa kinini cy'uburengerazuba cyo guha Ukraine imfashanyo ya gisirikari. Indege za gisirikari n'izitwara imizigo zivuye muri Amerika n'ahandi i Burayi zijya ndetse zikava kuri icyo kibuga mu buryo buhoraho, aho ziba zijyanye imfashanyo ishyirwa mu modoka z'amakamyo ziba zitegerereje aho, zigakora urugendo rw'ibirometero 100 zijya ku mupaka na Ukraine. Ikirere cya Ukraine cyarafunzwe ku ndege nyinshi, rero ibi byatumye abategetsi binjira muri Ukraine cyangwa se bavayo bakunda gufata indege bakerekeza mu bihugu bihana imbibi na Ukraine nka Polonye, ubundi bakajya mu murwa mukuru Kiev wa Ukraine muri gari ya moshi. Zelensky
Bizwi ko yakoresheje ikibuga cy'indege cya Zezo Jasionka mu ngendo ze zerekeza mu mahanga inshuro nyinshi. Mu kwa 12 mu 2022 yasubiye kuri icyo kibuga nyuma y'uruzinduko yagiriye Washington muri Amerika. Abandi bategetsi bo mu mahanga nka Perezida wa Amerika Joe Biden nabo banyuze kuri icyo kibuga barimo kwerekeza muri Ukraine. Mu mwaka wa 2023 abategetsi bo muri Polonye bavuze ko bataye muri yombi itsinda ry'abanyamahanga bakekwagaho kunekera Uburusiya. Aba batangajwe ko bari barashyizeho za kamera zibarirwa muri za mirongo, harimo zimwe bashinjwa kuba bari barashyize mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Zeso Jasionka. Mbere gato yifatwa ry'uyu mugabo, Ubudage buhana imbibi na Polonye bwari bwataye muri yombi abantu babiri bakekwagaho kuba ari ba maneko b'Uburusiya, bakekwaho kuba barateganyaga kwangiza imfashanyo ya gisirikari y'Ubudage igenewe Ukraine. Nk'ibi byose bitari bihagije, mu kwezi kwa gatanu muri uwo mwaka wa 2024 urwego rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rwavuze ko rwaburijemo umugambi w'Uburusiya wo kwica perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky hamwe n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru ba Ukraine. Abasirikare babiri b'ipeti rya koloneli bo mu mutwe ushinzwe kurinda abategetsi bo muri leta ya Ukraine batawe muri yombi. Uru rwego rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rwavuze ko aba bari bari mu bagize igico cy'abamaneko b'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya FSB. Amakuru akavuga ko bari barimo gushakisha abafite ubushake bwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi bo mu basirikare bacunga umutekano wa Zelensky. Gahunda yari yo kumushimuta ubundi bakamwica. Kuva umutwe w'abasirikare b'abaparakomando barwanira ku butaka bamanukira mu mitaka bavuye mu ndege bagerageza kugwa mu murwa mukuru Kiev wa Ukraine ngo bice perezida Zelensky mu masaha no mu minsi ya mbere y'iyi ntambara mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Imigambi yo kwica Zelensky iramenyerewe. Mu ntangiriro z'iyi ntambara perezida wa Ukraine yavuze ko ari we nimero ya mbere igambiriwe n'Uburusiya, ariko uyu mugambi uvugwa wo urenze indi yose. Ni ukuvuga iki gitero cyaburijwemo nicyo cyari kinini cyane mu byagerageje byose guhitana Zelensky. Uyu mugambi wari urimo ba koloneli bari bakiri mu ngabo za Ukraine. Ubundi ubusanzwe aba bakoloneli bari bafite inshingano yo gucunga umutekano w'abategetsi n'inzego za leta, bikavugwa ko muri uyu mugambi bari bahawe akazi n'Uburusiya ngo bajye babuha amakuru y'ubutasi. Abandi bari bagambiriwe kwicwa barimo umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine Kirilo Budanov n'umukuru wa SBU Vasil Mariuk, nk'uko bivugwa n'urwego rw'ubutasi rwa SBU. Amakuru avuga ko iryo tsinda ryateganyaga kwica Budanov mbere ya Pasika yabo mu idini ry'Abaorthodoxe mu mwaka wa 2024. Pasika yizihijwe ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 mu 2024. SBU yavuze ko abacuze uwo mugambi bari bashatse gukoresha ubaha amakuru bakamenya aho Budanov aherereye, ubundi aho hantu bakahagaba igitero cy'ibisasu bya rokete, indege nto z'intambara zitagendamo abapilote na za grenade zashwanyaguza ibifaru. SBU yavuze ko umwe muri abo basirikari bakuru nyuma waje gutabwa muri yombi yari yamaze kugura za drone n'ibisasu bitegwa mu butaka byagenewe kwica abantu. Umukuru wa SBU Vasil Mariuk yavuze ko icyo gitero cyafatwaga nk'impano kuri Perezida Putin mbere y'irahira rye. Ibyo yabivuze akomoza kuri Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin warahiriye manda ya 5 nka perezida w'icyo gihugu muri uko kwezi kwa 5 nyine mu 2024. Mariuk yavuze ko iyo operation ngo byarangiye bapfubanye. Yongeraho atari ko ntabwo tugomba kwibagirwa, ati umwanzi arakomeye kandi afite ubunararibonye, ntabwo ashobora gukerenswa. Aba basirikare bakuru ba Ukraine b'abakoloneli ubu baracyafunze ariko nta makuru yabo aherukwa. SBU yavuze ko abakozi 5 ba FSB, ni ukuvuga urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya, ngo aribo bagenzuraga itegurwa ry'icyo gitero ndetse ko aribo bari kuba bakiyoboye. Umwe muri bo watangajwe ko yitwa Dmitro Perlin, kuva mbere yo gutangira kw'iyi ntambara kuri Ukraine yakomeje guha akazi abantu bo guha Uburusiya amakuru y'ubutasi nk'uko SBU yabivuze. Undi mukozi wa FSB Olensky Kornev amakuru avuga ko yakoreshaga inama z'umugambi mubisha zaberaga muri leta z'Uburayi zituranye na Ukraine, ngo ni inama yagiranaga n'umwe muri ba koloneli bo muri Ukraine batawe muri yombi mbere y'igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine. Mu guhatwa ibibazo kumwe mu bakekwa yumvikanye avuga uburyo yishyuwe amadolari ya Amerika abarirwa mu bihumbi akayahabwa mu buryo butaziguye yashyizwe mu dupfunyika cyangwa se akayahabwa mu buryo buziguye binyuze muri bene wabo. Ntabwo bizwi niba ibyo yarabivugaga ku gahato cyangwa se niba ari ku bushake. Abakora iperereza bashimangiye ko bakurikiranye abo bagabo kuva mu ntangiro. Birashoboka ko tutazigera tumenya aho bari bageze muri uwo mugambi uvugwa wabo wo kwica abo bategetsi barimo na Zelensky. Uwo mugambi ushobora kumvikana nk'ahari filime, ariko ibi ngibi binibutsa ibyago byugarije perezida wa Ukraine muri iki gihe cy'intambara.
Mbere gato yiburizwamo ry'iki gitero, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yagaragaye ku rutonde rw'abashakishwa rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Uburusiya ku birego bitasobanuwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yamaganye icyo cyemezo cyo kumushyira kuri urwo rutonde, ikavuga ko kigaragaza kwiheba kwa leta y'Uburusiya n'icengezamatwara ryayo. Iyo minisiteri yanakomoje ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarasohoye inyandiko yo guta muri yombi Vladimir Putin. Mu gihe cyose iyi ntambara imaze, habayeho amakuru anyuranye ku mubare w'igeragezwa ryo kwivugana perezida Zelensky. Umujyanama wa perezida Zelensky, Mikhailo Podolyak, yagarutse kuri icyo kibazo mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukrainian Pravda, agira ati abafatanyabikorwa bacu bo mu mahanga bavuga ko habayeho igeragezwa rimwe cyangwa se kabiri ryo kwica perezida Zelensky, atari ko genemera ko habayeho inshuro zirenze 10. Byongeye kandi kuwa gatandatu ku itariki ya 26 y'ukwa kabiri mu 2022, igeragezwa ryo kwica Zelensky ryari ryateguwe n'itsinda ry'abacanshuro b'abacecene ryaburijwemo ku nkengero z'umujyi wa Kiev, aho babarwanyi bishwe mbere yuko bagera ku ntego yabo. Mu ntangiriro z'ukwa gatatu mu 2022, umuyobozi w'inama y'umutekano w'igihugu ya Ukraine National Security Council Oleksiy Danilov yavuze ko Zelensky yari amaze kurokoka igeragezwa ryo kumwica inshuro 3 mu cyumweru kimwe. Yashimye uruhare rw'abakozi b'ubutasi mu Burusiya bamagana intambara, managira uruhare mu gufasha Ukraine mu kuburizamo ibi bitero. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu mu 2022, wari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken yavuze ko guverinoma ya Ukraine yari yiteguye ku buryo bwihariye mu gihe byaba ngombwa ko perezida Zelensky yicwa muri iyo ntambara, ariko yanze gutanga andi makuru arambuye kuri iyo gahunda. Abatasi b'u Burusiya igihe cyose baba barahariho hose ku isi muri gahunda zo kwivugana abarwanya ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Nk'ubu tubabwira ibi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yafatiye ibihano ba maneko benshi b'u Burusiya kubera igikorwa kirambye cy'ubugizi bwa nabi bwo kuri mudasobwa ivuga ko bakoreye ahantu harimo no mu Bwongereza. Amatsinda 3 yo mu butasi bwa gisirikare bw'u Burusiya ndetse na ba maneko 18 bahanwe kubera gushinjwa gukwirakwiza akajagari n'akaduruvayo ku mategeko yatanzwe na perezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuze ko icyo gikorwa cyabo gifitanye isano no kuba Ubwongereza bukomeje gufasha Ukraine, ndetse yavuze ko ba maneko b'u Burusiya muri iki gihe barimo gukora ibikorwa byo guhungabanya Uburayi. Mu yandi makuru, umuryango umwe bw'u Burayi wafatiye u Burusiya ibihano bya mbere bikomeye cyane ubufatiye kugeza ubu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo bihano ari ingenzi cyane kandi ngo bizigihe. Izi ngamba nshya z'umuryango umwe bw'u Burayi zatangajwe kuri uyu wa gatanu zirimo no guca ibikorwa by'igura n'igurisha bijyanye na gaze karemano yo mu muhora wa Nord Stream, ndetse no kumanurira igiciro ibikomoka kuri peteroli by'u Burusiya bishobora kugurwaho. Ubwongereza nabwo bwifatanyije n'iyo gahunda yo kumanura ibiciro. Minisitiri w'Imari w'Ubwongereza Rachel Reeves yavuze ko Uburayi burimo gukanyaga ivisi ku kigega ibiro bya perezida w'u Burusiya Kremlin bikuramo amafaranga yo gukoresha muri iyi ntambara. Ibi bibaye mu gihe ibihugu by'inshuti by'u Burayi byizeye kongera igitutu ku Burusiya kugira ngo intambara yo muri Ukraine imaze imyaka irenga 3 irangire. Ariko wahoze ari perezida w'u Burusiya Dmitry Medvedev, inshuti ya hafi ya Putin, yavuze ko ubukungu bw'u Burusiya buzarokoka ibyo bihano, ndetse ko Burusiya buzakomeza kurasa kuri Ukraine n'imbaraga zigenda ziyongera. Ibi bihano umuryango umwe bw'u Burayi wafatiye Uburusiya ni ikiciro cya 18 cy'ingamba nk'izo bumaze gufatira Uburusiya kuva intambara yatangira. Abategetsi bo muri leta y'Ubwongereza bavuga ko ibi bihano byo kuri uyu wa gatanu Ubwongereza bwafatiye ba maneko ba gisirikare 18 bo mu rwego rw'ubutasi bw'Uburusiya ngo ari cyo gikorwa cya mbere kinini cyane kuri ba maneko b'Uburusiya bukoze kuva nyuma y'igitero cyo gukoresha ibinyabutabire cya Novichok bikekwa ko cyakozwe na ba maneko b'Uburusiya i Salisbury mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubwongereza mu 2018. Igikorwa Ubwongereza bwakoze nyuma y'icyo gitero nicyo cyari gikomeye cyane kubera ko cyabayemo kwirukana abadiplomate benshi b'Uburusiya mu gihe ba maneko b'Uburusiya batangajwe kuwa gatanu bo bifatwa ko bamaze gusubira mu Burusiya.